Usambut Menteri Rangba Kajala, Ba Perstun Tonsong, Badairu Chairman ke Regional Committee ke Riboy District, Naga Benta Bon Wat Benia, Iki Benta Badongkam, Hak Bedai bagi Cekak Kaput, Ki Badan Naka District, bagi Jala Asam, Ulalum bagi Cinggelang Hajan Mir Arplay Trek Nailur Arjar Fuway Hanong Po. Habakran Hadin ke Cinggelang, Ulaong Bu Lakarpa de Boro Ki Dikot ke Komiti, Bakin Pimbiang Ki Kot Kisla, Ki Jundongkam Baro, Na Benta Bon Tip Benia Iki Cekak Kaput, Haka District. Ulaong Bahari Boy, Lashim Shuatang I Arli Ki Benta, Kata ya ke Bakla Para Cluster, ke Badan Kumasan Shinong, Berkakana para pilang kata cluster kebakan top iki news league sinong. Ulaong ba andala dep an pengkre ik chino kamboro an sepet benia lang bagi san league nong rem kata ban tip ik khana sa peteng kaktien bagi nong sinong ki kren kar kom em ki kamper roi na sarkar jela badi ka sur jing dong sinong laki kwa shano bandan par khaddo e ka chinge dei na kawai ka sinong sakoi pat ni ga long gaman jong ka chaka dengan kuat benetu ini ba official meeting apdeng jong chief minister jong Meghalaya bang chief minister jong Assam kilai sim ya karai atau hati bantau ya ke komiti kata ke komiti kan long iong ke regional committee apa ban nakalian jong Meghalaya indon likely di komiti kawai ke komiti kawai dei na ke Riboy district kawai ke komiti kepada Jaintia Hills district kawai ke komiti ada di West Castle district. Nama kini di area of differences di don hakini di likely district. Ke hakatu kasmi kejini keren nadok sedong lai perbed dari angut di chief minister Assam dan Meghalaya. Kalau nilai hal ya kata komiti. Bat ni swajom kani kaban hal komiti hadim kejini tunduk jom ke chief minister. Nila tahu lupa anak kalian peserta Meghalaya kami ke district committee kabah hapok Riboy hapok West Castle dan hapok Jaintia Hills district. Nila ada tahu lupa kata bad dia kawai deh ber Riboy ngalok siaman mana dia mentah kasni kabagi iya nisong ya kata komiti kadai betik na kamenta kanega district committee kabagi pen involved lang kabagi ya simlang kabagi ya buk lang iki members baru nadu di local MLAs, nadu di local MDCs, nang taru unjuk nakaliang joki hima, kisin, nang tahan kisin, kisin joki hima, kisin jok karat, natagis, irang ba senong jom itu senong, kiba ketak kene kajing ya, snotu bakla hapak den, kasam bat medela ya kajiak put kebetulan. Teka meeting kami siang mata kalau mbak kalian ketua district committee ngalapan tip bagi don sakata regional committee kaba midon ke joint meeting dengan Assam dan Meghalaya tengah pentip ya kan district committee begini kalau mbak ngakerpa mbak prinsno bah bandang ya ICU ya buat kislah hati bede bagi area kita min saya sim bagi discuss namar kebanipong kabang yarai hakatakan meeting jogi armut di Cibusta Kolomba. Na kita dikata partly Jakarta di area of differences kiba jia hapo uput usam jom Meghalaya batasam. Ini sim syam tahari boy tang arteli ni sim hapo boy. Kawai kita kadai ka bakla para cluster dunia. Kaba bentuk kategori television tudon niba kumba san television ada apa kategori ya jaga bakla para kaba arpat ka kana para pilang kata kaba bentuk ya di new television tinggal keren mennya bat karai kolomba kiru kinang ya submit susu ya di kotisla ya di jingtip leni di dokumen sekati badon nang bana kalian jom kane kawe pat ke komiti bakalaman sim ya kan kejipit seperti banyak keren bab ka komiti jokasa kata tadi kemenungkong komiti keren bab kebentar ka arang ya syong ru ka komiti kemenungkong akabade jong ka regional committee kan kabade ka joint committee hapden jong ka Assam bab Meghalaya ya kan ni revision ta sini at heklayo itu notification kaba again nakaliang ka sorkan Meghalaya ngalok Sherman mga rentat ka committee members iba dasket minister na iba bahasa tun batunjuk iba Amerika. Balen ye jiet kumta kalau nama ba kini kilaimut kidai kiba involve direct ya ini ki Jakarta. Kabadon kanika differences como bi halaki jongki constituency. Tenglai syong menta kasni berarti aga by DC dari members country
ba nilai rai ba ngin sabu appointment no ba nesyong hapden kan ka komiti nang ne namigala ka bahat Ribot district ba kunju bat ka Assam ka ba uwe ni minister jong Assam masa Hazarika udah chairman jong kan tengah kai lakum do pinuru pakatayo ka manengkong len ka bahar jong unin mai ka siko ngin la ban syong ya kan ka komiti ba ngin syong ya kan ka komiti kalong ba haki santli ki terms of reference yang haki santli ki nong rit ki bangin hat ban yeslok min yakren ya kir min ya jong bo ka benengkong kalong ya ka historical background jong ki arteli ki state la kalong na Assam la kalong na Meghalaya sebentar pada ar kalong kitu kisno ki ba buhay snong tu la kakin katlik kanyam berukom im berukom manjoki kataru kadi kawe na kriteria ki bang bu nang tagabalay pada kaban pensuk hatalit kawan nakaliang gajing syakri laban nakaliang hikam jong ka sorkar lagi ong ya karoi kapar ya kat badai lagi office sorkar kini dibai kataru de kawe ka kriteria penibu nanta syucu ni hapru banyo ya kamon ki babun ki balang haki tu bisnong ki Jakarta besyong namar bateng-teng haka jing lombre ula seton ni ban ong bang ni kuat semegla lan batek ban ong mangi kuat sapo asal kum kini ki ATA ru ni kuat bang ni yok snyo kum ka komiti ban yok snyo naka na itu ki nok sok snong na pawe ka pawe ka training na pawe ka pawe kolong ye bat ka bahadu ka nongrin kolong haka video bat ka geopolitical continuity ka ba let's say ka we snong bat kawi kisnong ya tengku ya jan kaya beteng bat kumju kaya kalik kawan kia beteng dia kata ru kawi nanti nongrin ba nin ya keren ya kan ikan isu kabade ya kini ki arteli jaka arteli kini ki area apa dia bat kata area of differences kata kade commission ni kan apa ni jamit bat kan ke komiti kan sesong yang kini ki kenjat sini kawan suaba komong ong itu baminlet seperti sepo Assam saya sesetan pansyong lambat ketika komiti kebanyakan kalian Assam bu kalau ada hal hati ini dikenjar sini kalau ada kita kam pula dia keren mentata jamir apa mereka komiti beratli kaweka district committee berkembang ke regional committee kalau dia bagi perlu ya apa komiti Jakarta